tuguhaye ikaze rero ukomeje kugenda dukurikira kuri channel yacu ya YouTube KB250 TV. Aka kanya rero tumamaze kugenda tugeramo ni kakanya twise sport highlight, iha tugenda dufata ingingo runaka tukagenda tuzitsaho cyane. Hanyuma rero tukaba tugiye kugaruka kuri championnat y'igihugu cy'Ubwongereza English Premier League. Bageze ku munsi wabo wa kabiri aho uyu munsi Arsenal ari yiyoboye. Hanyuma rero tukaba tugiye kugaruka ku mikino byiburi igera kuri 5 kubera yuko ariyo twahisemo bitewe n'icyo ino mikino izaba iduhishiye. Niyo mpamvu twagize gutya dufata kanya tukitangwa ni sport highlight, aho tugiye kuba tugenda nyine tufata imikino twatoranyije, twafashe imikino igera kuri 5. Harimo rero umukino uzahuza ikipe ya Tottenham Hotspur n'ikipe ya Southampton, harimo umukino uzahuza ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Crystal Palace, harimo umukino uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya West Ham United, hakaba umukino ukomeye cyane, umukino w'icyumweru niko navuga, uzahuza ikipe ya Chelsea na Liverpool ku kibuga Stamford Bridge. Uyu mukino rero tukaza kuba tugenda tugarukaho byimbitse, ndetse n'umukino uzaba kuri wa mbere aho ikipe ya Manchester City izaba yagiye gusura ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Iyo rero imikino tugiye kugarukaho muri sport highlight kuri channel yacu ya YouTube KB250 TV. Niba udukurikiye rero kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona ibyo tugenda tukugezaho muri sport highlight, nta kindi ugomba gukora subscribe, hanyuma noneho tukazajya tugenda tuguha amakuru agiye atandukanye y'imikino mu kiganiro nyine twise sport highlight. Hanyuma rero ngende h.man, reka mukanya mitenza tugende dutangira tugenda tureba nyine uko bizaba byifashe muri no mikino yo mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League. Reka rero dutangire sport highlight yacu uyu munsi nyine kuri channel ya YouTube KB250 TV, niho ugenda dukurikiranira ugenda usobanukirwa byinshi muri sport highlight. Hanyuma rero noneho reka duhere ku mukino uzahuza ikipe ya Southampton ndetse n'ikipe ya Tottenham. Akaba rero ari umukino navuga ni uzaba ukomeye cyane, n'umukino uzabera ku kibuga St Mary's. Ese Jose Mourinho arasabwa iki? Jose Mourinho ni umugabo waje kwatakaza umukino ubanza ku kibuga cye n'ubundi Tottenham Stadium, baje kwa batsindwa n'ikipe ya Everton igitego kimwe ku busa cya Clavett Lewin, ngire ngo murabyibuka. Hanyuma noneho Jose Mourinho ubona yuko mu mateka kuva atangiye gutoza umupira w'amaguru ari bwo bwa mbere yatangiye championnat mu bihugu bitandukanye yagiye acamo aza gutakaza umukino. Jose Mourinho rero azafite akazi katoroshye imbere y'ikipe ya Southampton. Iyi Southampton yo ntabwo byaje kuyigendekira neza mu mikino ibanza, dore yuko baje kujya gutya baza gutsindwa umukino ubanza igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Crystal Palace. Bivugwa ngo umutoza Jose Mourinho azafite akazi katoroshye ku kibuga St Mary's, cyangwa byakuri ikipe ya Southampton igomba kuzamugora. Gusa Jose Mourinho navuga ni amakuru meza kuri we ko byamaze kuba confirme yuko Gareth Bale agomba kujya mu ikipe ya Tottenham ndetse na Sergio Reguilon. Aba n'abasore b'ikipe ya Real Madrid bagomba kuza bazira muri umwuka mwiza wo gutsinda. Niyo mpamvu Jose Mourinho agomba gukora ibishoboka byose agatsindira uno mukino. Urumva yuko afite impamvu zigera nko kuri 3 Jose Mourinho agomba gutsinda uno mukino. Icyambere, agomba kugaragaza yuko n'ubundi ya legacy ye igihari, ari umutozo ukomeye. Agomba kugaragaza yuko aba bakinyi baje mu ikipe ya Tottenham Hotspur ya Gareth Bale na Sergio Reguilon ari abakinyi batibeshye, baje mu ikipe ikomeye, mu ikipe igomba guhatana. Jose Mourinho ikindi agomba kumenya ni ukumenya yuko yibeshye agakora ikosa gatoya agatsindwa n'ikipe ya Southampton, ya makipe y'imbere yaba yamaze kumusiga, kuko hari amakipe atsinze imikino ya mbere, harimo ikipe ya Liverpool, harimo ikipe nka Leicester City, harimo ikipe ya Arsenal. Ayo makipe yose na amakipe akomeye yamaze kujya gutya kumushyiramo intambwe y'amanota 3. Jose Mourinho rero nagomba gukora bounce back kugira ngo agaruke kuri ritime n'ubundi yo kujya gutya akakomeza kwirukanga nyuma y'ano makipe atari yamusiga, kuko niba musigamo intera y'amanota 6 babigoye kugira ngo ube wagira gutya uzayakuremo. Ngicyo rero icyo Jose Mourinho azaba agenda arwanira, byanga byakunda iriya ni must win match ku mutoza Jose Mourinho, no kongera kugaragariza abayobozi be yuko Jose Mourinho ari Jose Mourinho witeguye, kuko atsinzwe no mukino abenshi twatangiye kugenda tumushyiraho akabazo. Uwo rero n'umukino uzaba ugenda nyine uba uhuza ikipe ya Southampton n'ikipe ya Tottenham Hotspur. N'umukino n'ubundi uzaba ku cyumweru ku isaha y'isa 7, nibwo uno mukino uzaba ugenda uba. Ikipe rero nyine ya Tottenham Hotspur ikazaba yagiye ku kibuga St Mary's Stadium. Reka noneho tuze tugenda tureba umukino
uwo uzaba kuwa gatandatu uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya West Ham United, umukino uzaba ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Michael Arteta n'abasore be biteguye kwakira ikipe ya West Ham ya David Moyes. Iyi ni ikipe yaje gutakaza umukino wayo wa mbere batsindwa n'ikipe ya Newcastle ibitego bibiri byose ku busa, batsindwa ku kibuga cyabo. Bagiye ku kibuga rero cy'ikipe ya Arsenal Emirates Stadium. Ahanga niho tugiye gupimira umutoza Michael Arteta ku bakinnyi afite. Ba Willian barimo bose baraje, ndetse na Magalhaes twabonye yuko banitwaye neza ku mukino wa mbere bakinye n'ikipe ya Fulham baza kwitsinda ibitego bitatu byose ku busa. Hanyuma rero ko umutoza Michael Arteta akeneye kongera kubona amanota kugira ngo akomeze maintaining uno mwanya wa mbere yicaye kugeza amagingo ayanganye. Umutoza David Moyes arabizi neza yuko aramusatsinzwe uno mukino shaka byagenda bimushyira ahantu habi, akaba yashobora ko yagira gutya akirukanwa. Gusa navuga ni Michael Arteta nawe dukeneye kumureba koko bakinye n'ikipe ya Fulham. Abenshi bati Michael Arteta n'ubundi arakina n'ikipe yo muri Championship, ariko noneho agiye guhangana n'ikipe isanzwe imenyereye Premier League ari ya West Ham, ikipe yaje gutsindwa umukino ubanza batsindwa ibitego bibiri. Michael Arteta noneho ku kibuga cye simbona ikipe ya West Ham kizagenda ikamukuraho amanota. Nukuvuga ngo byanga byakunda, urabona yuko umutoza Michael Arteta match ya mbere yikiniye hanze, naga ashaka kwigaragariza abakunze n'uwo atazaba bahari nk'umutoza w'ikigwari atsindirwa mu rugo. Byanga byakunda iyi match David Moyes afite akazi gatoroshye ko kuba yagira gutya agakura amanota 3 ku kibuga cy'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ivuga iti tugomba gukora ishoka byose ntidukora ikosa, tukomeza kugenda twirukanka imbere, ndetse tugakomeza kugenda duhangana n'ayo makipe arimo ikipe ya Liverpool, cyane cyane yuko bishoka yuko ikipe ya Liverpool ishobora kuzagwa ku kiraro Stamford Bridge. Byose nibyo duteze amaso tukazagenda tureba. Undi mukino uzaba kuwa gatandatu n'umukino uzahuza ikipe ya Manchester United ku isaha y'isa 12 n'igice bari ku kibuga Old Trafford bakira ikipe ya Crystal Palace. Crystal Palace twabonye yuko ari ekipe umukino wazo baje gutsinda ikipe ya Southampton igitego kimwe ku busa. Noneho Ole Gunnar Solskjaer n'abasore be nta kindi na kimwe bagomba gutekereza, bagomba gutekereza yuko ari ikipe nabigomba guhatanira igikombe. Aba bazaba bakina umunsi wa mbere Manchester United, mu gihe Crystal Palace azaba ari umunsi wabo wa kabiri. Gusa Solskjaer afite impamvu zigera kuri 3 agomba gutwara amanota 3. Icyambere, amakipe bahanganye yamaze kubona amanota yayo 3. Icyo nicyo cyabe kigomba gupushinga Ole Gunnar Solskjaer. Ikindi cya kabiri, agomba kumva yuko ari mu makipe arimo guhabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe. Gutsinda umukino we wa mbere akaba ari cyo kintu cya mbere agomba gukora, kuko iyo utsinze umukino wa mbere bigushyira muri winning spirit, noneho ntutange no kujya ku gitutu, kuko iyo utakaje umukino wa mbere utangira kumva yuko abandi bagusize. Ikindi bishobora kugira gutya bigakura abakinnyi bawe muri mood yo gutsinda. Ikindi cya gatatu, batangira kugenda bakwibazaho niba uje mu mwaka w'imikino uri tayari. Ibi bitekerezo bitatu rero bagize gutya bikakurwanira mu mutwe, niwe uzasanga ushaka kugenda utakaza match za hato na hato nyamara bitari ngombwa. Solskjaer rero arabizi neza yuko agomba gukora ishoka byose agatsinda uno mukino, hanyuma ibindi bikazagenda biza, kuko match y'ikirarane nta wamenya, hari igihe wazahura n'ikipe yarahinduye imyumvire bityo ikaba yagutsinda. Ariko Solskjaer agomba kubona amanota ya mbere byanga byakunda. Ni ku kibuga Old Trafford rero ku isaha y'isa 12 n'igice kuwa gatandatu n'ubundi tariki ya 19. Ntimuzacikwe rero, muzaba mugenda mureba Ole Gunnar Solskjaer, dore yuko ano makipe mwarimu yakumbuye atakinye umukino wayo wa mbere biteye yuko ari amakipe yari yageze kure mu marushanwa yo ku mugane w'i Burayi. Reka duhita tujya kuri uno mukino w'ikipe ya Wolverhampton izaba yakira ikipe ya Manchester City ku kibuga cyayo Moriye. Niho nyine izaba iri ikipe ya Manchester City. Ni umukino uzaba kuwa mbere ku isa 3:15. Ikipe ya Pep Guardiola izaba iri ku kibuga cy'ikipe ya Wolverhampton. Wolverhampton twabonye yuko ari ikipe yagiye igora ikipe ya Manchester City, irayigora cyane mu mikino bagiye bahura, ariko noneho navuga ni Pep Guardiola arabizi neza yuko kuba bano baherwe muri Qatar bataramwirukanye nta kindi. Akeneye championnat, akeneye Champions League,
atene ibikombe bitanu byo mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane yuko umwaka ushize Pep Guardiola mu bikombe bigera muri bitanu byose yakiniye yabashije kubonamo igikombe kimwe cyonyine. Nta kindi agomba gukora, icyo agomba gukora n'ubundi ni ukuza nawe agatsinda no mukino wa Wolverhampton, umukino utazamworohera. Twabonye yuko uwo mutoza Nuno Espirito ari umutoza udakunda guha amahoro umutoza Pep Guardiola, cyane cyane yuko afite abasore bihuta kandi baze gucenga bakayoborwa na Raul Jimenez nawe ubarangaje imbere, ndetse agashyiramo na kiriya gisore cye cyitwa Traore. Ibi ngibi rero bikavuga yuko umutoza Pep Guardiola natitonda ashobora kuzagwa hariya. Nawe nkuko nabikubwiye, aramutse atsindiye kuri kiriya kibuga cya Wolverhampton, ikipe ya Liverpool yabatangiye kumusiga ndetse na za Arsenal byagorana, nubwo ajya bikora yenda akagenda amakipe akayagarura, ariko twarabibonye umwaka washize byaje kurangira navuga ni yaje kuba agira gutya aratsikira. Wolverhampton yabonye amanota ya mbere itsinze ikipe ya Sheffield United ibitego 2-0, baraje no gukina umunsi wa kabiri mu gihe Manchester City yo izabikina umunsi wayo wa mbere. Byose nibyo tuzajya gutya tukagenda tureba. Reka rero tuze turebe match y'umunsi mu gihugu cy'Ubwongereza. Liverpool izaba yagize gutya yambuka ikirero cya Stamford Bridge aho yerekeza kujya guhangana n'ikipe ya Chelsea. Nta muntu n'umwe utazaba uhari, azaba ari ku isaha y'isa 11 n'igice ku cyumweru. Ikipe ya Chelsea izaba yakira ikipe ya Liverpool, azaba ari ku itariki 20. Birumvikana Liverpool izaba igira gutya igende ijya ku kibuga cy'ikipe ya Chelsea. Navuga ni uyu ni mukino cyo gufataho iminota byibiri igera kuri 5 ubundi tugasoza sports highlight yacu y'uyu munsi, hanyuma ubundi tukazareba uko bizagenda. Ikipe ya Chelsea mu mwaka ushize w'imikino ntawe yigeze ibasha gutsinda ikipe ya Liverpool. Umukino wa mbere wabaye ku kibuga cya Liverpool hariya nyine Anfield Road. Ikipe ya Chelsea yaje guhura n'uva gusenya umutoza James Frank Lampard yibazaga ibimubayeho biramuyobera, kuko baje gutsinda ibitego 7 ku bitego bigera kuri 4, kubera yuko umukino ubanza ikipe ya Chelsea yari yatsinzwe ibitego 5-3, mu gihe umukino wo kwishyura ikipe ya Chelsea uri ku kibuga cyayo baje gutsindwa ibitego 2-1. Ibi ngibi navuga ni rero kuba ikipe ya Chelsea yarahuye na skandal nk'ingi yo gutsindwa n'ikipe ya Liverpool ibitego bigera kuri 7 byose kuri 4, ni umwanya mwiza w'umutoza James Frank Lampard kugira ngo agaragaze yuko navuga ni umutoza nawe witeguye. Twabonye Frank Lampard waguze abakinyi benshi ba Hakim Ziyech, agura abakinyi ba Timo Werner, agura abakinyi nk'aba Kai Havertz, aba n'abakinyi bakomakomeye yagiye azanamo kugira ngo yongere imbaraga. Ariko noneho navuga ni Imana izamufashe, gusa ntago azafite Ben Chilwell kuko arashidikanywaho, nanone ashobora kutazagira Pulisic Christian nawe arashidikanywaho, ariko byibura twizere yuko umukinyi nka Hakim Ziyech yenda ashobora kuzaba yageze gutya akagaruka. Ibi ngibi navuga ni rero bishaka kuzafasha umutoza James Frank Lampard. Ariko nanone navuga ni James Frank Lampard akeneye izindi mbaraga nyinshi kugira ngo amenere muri rukuta rw'ikipe ya Liverpool. Ariko abenshi bakavuga bati Leeds twarayibonye uburyo yakomangiye rukuta rwa Liverpool, bibaze kugaragara yuko urukuta narwo rumaze gucika intege, ari urukuta rugira gutya rugatsindika. Ibi bivuze yuko umutoza James Frank Lampard agomba gushyira abakinyi benshi hagati kandi bihuta babasha kwinjira kandi bacenga iriya defense y'ikipe ya Liverpool, byanga byakunda izakora amakosa. Ariko nanone bakavuga bati tiriyo y'ikipe ya Liverpool irimo Sadio Mane, Firmino na Mohamed Salah wamaze no kubona ibitego bigera kuri 3 ku mukino ubanza watsinda Leeds, yatsinze ibitego 3. Salah nawe ushaka kongera ibitego kugira ngo yigire imbere akomeza agende n'ubundi aba picici. Navuga ni ntago bizaba byoroshye. Nukuvuga ngo ikipe ya Chelsea ishaka kuzataka nayo ikibagirwa yuko ikipe ya Liverpool ifite abataka bihuta kandi bazi icyo gukora, ikaza kwisanga nayo isizwe ibitego by'ama counter attack, cyane cyane yuko ishaka no gupushinga urukuta rwa Liverpool narwo rurabizi neza yuko rumaze ibisi cyitwara neza ruzaba rwikosoye, bikarangira ibyo bitego itabibonye bayirya counter attack ikisanga ni gucyo bimeze. Thiago Silva azaba hari kuri uyu mukino. Navuga ni Thiago Silva umukino wa mbere utarabonetse aje gukina umukino wa kabiri asanga ikipe ya Liverpool
ariyo bagiye guhangana nayo ikipe igora ikipe ya Chelsea cyane. Uyu rero ni umukino uzakomeye cyane, gusa James Frank Lampard niba ashaka kugaragaza yuko ibintu yakoze byo kugura abakinyi benshi bo hagati ndetse no kugura umwataka Timo Werner byari bikwiye, nuko agomba gutsinda iyi match ku kibuga Stamford Bridge. Bitaba ibyo ngibyo Liverpool iramutse mutsinze yaba yatangiye kumusiga, yenda na Arsenal ikaba yatsinze, amakipe yaba yatangiye kugenda amusiga. Ikindi abantu batangiye kugenda bamudutaho bakavuga bati ese uyu mutoza yari afite gahunda. Urumva yuko rero navuga ni James Frank Lampard niwe ugomba gukora cyane kurusha Jurgen Klopp. Stamford Bridge azaba ari umuriro, tuzabona ibitego byinshi muri uyu mukino. Ngayo nguko rero urumva yuko bitazabyoroshye. Hari abantu bavuga bati rero muri Sports Highlight muzajye muduha sure deal rongeye natanga zimeze zitya: uzagura ikipe ya Leicester City gutsinda Burnley, hanyuma Liverpool na Chelsea ugure yes kwinjizanya, noneho ikipe ya Arsenal izatsinda ikipe ya West Ham, hanyuma Manchester United nayo igomba gutsinda Crystal Palace. Ibi ngibi ni obviously ni ibintu bigaragara. Hanyuma nurangiza uzongereho plus draw y'ikipe ya Leeds. Nizo ngizo mbahaye rero. Ababeteri nababwira iki, muzagende mujye kugenda mwigaragaza. Hanyuma rero navuga ni kuri match yo kuwa mbere yo hariya nubundi amakipe agomba kwinjizanya mwagura yes. Ngewe rero navuga ni nari h.man. Hanyuma noneho ikiganiro cyo cyari Sports Highlight, aho twarebye imikino igera kuri 5 ya Premier League. Hanyuma noneho icyo ugomba gukora kugira ngo dushyigikire ujye ubona byinshi muri Sports Highlight, ugomba kujya gutyo ukajya kuri YouTube. Hari ugashaka YouTube channel yacu ni KB250, ugakora subscribe ukazajya ugenda ubona byinshi cyo twaguteguriye muri Sports Highlight. Navuga ni Uwiteka abiteho, naho butaha mu kiganiro cya Sports Highlight.